thir tu le ngai thatu te chibai ga bu ka chu tun tuma chuan Indian State zinga Indian Super League ka player tho number panni Manipur versus Mizoram karon ti chin dona akhoi lam nge thazo kang in ma chonta se akhoi lam nge chung nung zo kang ti te kha lo ngai tu tawla tun din muna Manipur atangin ISL in khel player somruk pakhat ngot mai an oma Indian State khada tanga ISL player thon chuak number ani Mizoram atangin player somli patni anom ve boka Indian State khada tanga ISL player thon chuak number .2 kan ni ve boka ni heng state panhi Manipur le Mizoram te hi tun din muna an that dan berin harin ma chonta se akhoi lam nge ding changzo kang ti te kha in thiat chak karinga engponi se ti hian state panhi te starting 11 han duang chin taila Mizoram lama tangin tan masataila goalkeeper a hian lal thuam moi ral te ni se Bengaluru FC goalkeeper ani tun din muna ISL Mizoina goalkeeper kan nei om chun ani bokani right back lama hian ming than moi ral te ni se Valpui hi Mumbai City defender ani Indian national team player ani bokani center back hian lal chungnunga ni phot se East Bengal defender ani center back danga hian lal din puya nile boxe Chennai FC defender ani left back lama hian mark zo than puya ni se Jamshedpur defender ani season kal meka a team tan game zong a khela ala chak pui vek bokani Jamshedpur hi champion lai mohon bagan nen point som patni ve an hlo chuak to goal difference a niam zok an ni wangin table a patni na din mun an lua meka ni defensive midfielder hian lal eng moi ralte puya ni se pui hi mohon bagan player of the season ni lai mekani Indian national team player ani bokani central midfielder hian lal thatha khorring kan dange puite hi player ton hriat nga ani Odisha FC player poimo ni lai mekani central midfielder hian Ayush Chhetri kan dange Ayush Chhetri hi Mizo ani lova amaro chu Mizoram piang le Salian ani tun tuma kanti hi Mizo 11 ni lovin Mizoram 11 ani wangin Ayush Chhetri hi kanda telve ani FC Goa player poimo ani Indian national team player nilai me kani bokani forward lam ti vele taila right wing lama hian lian zola changte ni se kan thriat agin Mumbai City captain ani Indian national team player poimo ani bokani left wing lama hian Edman lalrindika kan dange Edman hi a person pa ngai ju center forward ani amaro chu winger anga chorthei ani tho bokani East Bengal player ani season masa khan I league lama inter khasi alo champui to boka Indian national team player ani bokani center forward hian lalrin zuala hautnar kan dange Northeast United striker ani I league season khatchunga Indian player goal khung tamber record nei tu kha ani Sunil Chhetri record thai chetu ni tun season ISL Northeast United tan goal khung masaber ani boka Bengaluru FC laka a goal class Z kha February ISL fans goal of the month ani nge bokani tuna chuan substitute lam soi vele taila sapahian player pakua kada donani pakhatna hian zo than moya ni se Indian Football League Club Chanmari FC goalkeeper ani season liamta MPL best player lomman hon tu khani patnina hian zo ding lian to chong ni se Mohammedan SC defender ani captain noya Mohammedanin I league anno champion to nge ani pathumna hian Jerry lalrin zuala ni se FC Goa defender ani left back khelthin ani palina hian Vanlal Zuidika ni se Odisha defender ani Mohammedan SC I league alo champion puito bokani pangana hian Isaac Vanmal Soma ni se Sporting Club Delhi midfielder ani player ton hriat nga ani Sporting Club Delhi hi ma chuan Hyderabad FC tia kan hriat thin kha
ani aparukna hian lalram sanga ni se East Bengal midfielder ani kum masalama khan I League club thaber pol Real Kashmir tan alo khel to bokani apasarina hian jari moi ming thanga ni se East Bengal forward ani Odisha tana lotal shepto ani bokani pariatna hian isak vanal road federal te ni se duat hi chukan hretho ome mizo winger ball thiam le munam ani Odisha FC player poimo ani apakwana hian lalthan kim a khiang te kan dange kumsom ni cholo pa striker mabak nei eng tak mai ani season kalmeka Mohammedan SC tana gol khung masaber ani chupo champion lai mohon bagan laka ngat ani kumsom ni mi tan mohon bagan laka gol khung hi anna mai lo ani sapa hian pakua bak da arem lova abak handa chak do po kaneya Mumbai City lama tluang ate pui ate East Bengal lama David Lan sang ate Sporting Club Delhi lama Augustine lalro chan ate Augustine lalro chan hi Sporting Club Delhi tana official match sa gol khung masaber kha ani nge goal class z mai ani he club history ming chuang reng to tur ani tin ani ba ka aram hun chung ate po player munom tak ani Goa lama Daniel Laltimpui ate North East United lama biak dikate Odisha lama ma fel ate po ni se le eng po ni se Mizoram lam chu tikhan du tok photang Manipur lam sei vele taila goalkeeper hian Mohamed Nawaz ni se Chennai FC first choice goalkeeper ani left back lama hian Abhishek Singh ni se Mohan Bagan tana khel mek ani Indian national team player ani bokani center back hian Jackson Singh ni se East Bengal player ani Indian national team player ani bokani Jackson Singh hi person pa ngai chu midfielder defensive midfielder ani amaro chu center back pochhor ani phone Manipur lam hian center back an nei that lutuk lo wangin Jackson Singh hi defensive midfielder ni lovin center back angin kada ani Shred ve mai tan Jackson Singh hi Indian Super League Indian footballer man tober record nei tu khani sangni somni pali khan Kerala Blasters atangin East Bengal azoma East Bengal lamchuan amanatan nuai zathum somthum lai mai anin seng nge ani center back danga hian Chinglen Sana Singh kan da anga Bengaluru FC defender ani Indian national team player nilai mek ani bokani right back lama hian Boris Singh kan dange Goa defender ani Indian national team player ani bokani defensive midfield hian Suresh Singh kan dange Bengaluru FC player ani heipo hi Indian national team player ani bokani central midfield hian Tomba Singh kan da anga interkhasi midfielder ani season masa khan I League champion pui bokani central midfield danga hian Tangwa Ragui kan da anga Mohammedan SC midfielder ani forward lam kai vele taila left wing lama hian Bipin Singh kan da ange East Bengal forward ani Mumbai City tan po lo khel to ni right wing lama hian Udanta Singh kan da ange FC Goa player ani Indian national team player ani bokani center forward hian Mahesh Singh kan da ange Mahesh Singh hi left winger ani amaro chu center forward angpo chhorthin ani Manipur lam hian center forward an nei thatlo awangin Mahesh Singh center forward angin kada ani East Bengal player ani Indian national team player nilai ani bokani sapa hian pakua kan da ve bokanga apakhatna chuan Diras Singh Diamond Harbour goalkeeper ani sangni som pasari under 17 FIFA World Cup khan India first choice goalkeeper aloni to bokani apahni na hin Thoiba Singh kan da anga Odisha FC defender ni apathumna hian Roshan Singh kan da anga Bengaluru FC defender ani apalina hian Mohammed Rakib kan da anga East Bengal defender ani
apanga na hian Deni Meitei kan da anga Northeast United central midfielder ani aparukna hian Manglen Thang Kipgen kan da anga Punjab FC midfielder ani apasarina hian Mohamed Yasir kan da anga Goa winger ani apariatna hian Sivaldo Singh kan da anga Bengaluru forward ani apakuana le atopna bernibok hi Edison Singh ni se center forward ani Mohammedan SC striker ani Soitong Khan Manipur lam hian striker du thlantur an nei thalo khop maya striker class pa ngai tak tia soitur hi tun din huna an mang lo ani Mizoram chu kan van neya striker thado do kan neya lalrin zualate edmanate David Lansang ate lal thankim ate ho kan kol fer furani amaro chu Manipur lam ve thung hi forward nei tam fu sin center forward tak hi an nei chaw raw hle chu kan dang lam na pakhat ani bokani engponi se heng state pahni te tangan starting 11 hi hanen tawang wang ta ula akhoi lam nge inda san zâwk akhoi lam nge inda chungnung zâwk hanin ma chonta se akhoi lam nge chak zâwk ang ti kha bias mi lovin in ngei dan comment na ai lo soidon nia leti khan tun tumatan chon kan du tok le phot mayanga kan video te tha in ti ni chon lo like kula kan channel hi lo subscribe bok don nia thlir tu le ngai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye hun man nuam ve kole